Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira ba talang ginting apa nggokan? Lo? Ye, anggaw kang. Ne, anak-anak ka. Anak-anak ngasinto niya nagaw kang. Anak-anak ka kuleton niya nagaw kang na chini amma na maintain roko suju anak-anak ka kuleton. Iya. Yang bat talaga ne angga anginting. Punairok yang ngaseng karya engkau kan kira ngenteng ampatnya maki mari masigi kan ciniking kana pore sambayan nah belum tentu. Mana penaganti kalian makana sulantami rimasigi kapan nasulu nana carita ija tawa. Apa pun nana calla tawa katanya miliman nanjuk juk muncin nama. Biasanya kamaya. Itu yan nakana kiri kan karena cini anak ketua kamu nyesir mami doa ngangku karim putih lalu muncin nanti nana mutir muncin tanah tahu kok rasa ilahi mana pena ganti kalian nasul antamari masih pun tamarinya na carita kakodiana tahu tabe tina pana inteng itu sampai apa pina gaukan mana pena naik naon ribut tamak pa ibu pun nani ija sifat tampona tina pana inteng sambayangan apa pina gaukan jadi pun nerok yang ngasing kana kiri ngenteng kiri yang gau kampaci niki mami gau allo na puna baji kana kana mai riparana rupa tahu tena tamari na carita tawa tena na tamari na pakanai tawa tena na zolimi tawa tena panggokan salah iya mina na taba ayat inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar situ jin na sambayangan tu napakabela ki jadi tay kalian pakabela pak kapuna nakilang pakabela na tahu teri cewek gaga naik tahu teri burak ne gamara cuma ngapan jangan dibatasi karena ini sambayang anjagai ki jadi teh kalian jagai sambayang anjagai ki ini matu-matu na sambayang Allahu Akbar yang benar kayak ngesingin kana kiri ya penginting yang kiri tunggau kan sini kiga ololuna nah hargai para na rupa tahu pejabat na hargai rakyat biasa na hargai orang kaya dihargai, orang miskin dihargai. Ya mina nataba inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setuju na sambayan apa kabil lagi batur gos salahia. Tapi jika ngantonyin jonggo kan sambayan daripada tina mantun na sambayan. Koi katia me yang kana tu tenaya tu sambayan, tu tenaya na sambayan, tu sambayan lagi na ni ancaman na. Tu sambayan anjay. Apalagi mana tina mantun na sambayan. Apa nakana Allah Ta'ala lain kurangnya surah Al-Ma'un fawailul lil musallin cilaka itu sambayang itu sambayang lagi na cilaka ante kamu juga tena sambayang dende kirena apa alladzina hum an salatihim sahun dia lalai dalam salatnya dalam kitab Al-Kabair dikatakan yang termasuk lalai dalam salatnya tamariana tunda-tunda waktu pas sambayang nganga baluhur kita masih kana seben pi sinas-sinan pepinjo utana kile mangasa mikir sambayang isa menjeli baga mungkin jotina iya biasa kan ya modus kamane na kana dede amotir patasia de nampa sambayang isa motir kisi stasia meron raba-raba na kana raba-raba ronde kan justas kasaluna carama tallu na bahas na kingasin na taba ambang itete siapa tetesere apa tidak boleh sholat isya boleh yang penting tena panantama waktu subuh cuma ini kategori menunda-nunda waktu sholat lalai dalam sholatnya tapi dia pemupura kasar-kasar lagi naga surgin ko kami ceramah ero kaya ngasih pasesanan jo pak bu ero kaya ngasih pasesanan jo to sambayan tapi natunda-tunda waktu pasambayangan nah ero kaya ngasih ya, tapi pemupura nggak dari zaman sahabat kata dari zaman nabi ta zaman sahabat kata niat tahu lolo moterang riwatun nam moterang daen nanja burat niam pasoso ginaon rikali bonga riwatun na pasoso naon rikali bonga tena nakasu mangingkana niat duit nariko cikan dalekana amatung matung ginaon tena kasu mangi lewe kina tambungi moter kirwala na boy nyo doy ka imahan na doy kukuboli boy la marina tine na boleh urungana kasuru na tine landri balak na tine maka ki mai selalu pinampanorangi karuem pinampanorangi na kana
Leko cikan dalle kangku jinjuku boli. Kira-kira njuratun aku pasusu andikku namattu. Lantam bangi main bongkar kuburan. Nabongkar nganju kuburan. Nampai bisa kian nganju papan nganju solana tina namattu nganju nambut ya. Papan pengalas tiba-tiba mamu njo apa bergeser niat mamu pepe arimbola. Ratuna rimbola nalle natambungi motere nampa lari mari amma ngaruka tojeng oh amma. Dosa lompo apa kana gau kangan diku rotun natallasa nakana ngapa ka nakana bator di kuburan naka kuboya dai ku perkirakan neki rawa ma mai ku bongkar kuburan tiba-tiba mamu nih pepe rimbola anjo bambana ma tena leba kurang kasia bamban sepanas ini di muka bumi nakana tena hare jantu doraka dosa nanti baji jintun di baji mari para napa tahu rajin ji puasa tena jana pacalla-calla tina tunja apa gosip rajin tonji sambayang cuman apa mak tamarina jina tunda-tunda waktu pas sambayangan hal ini dilaporkan kepada salah seorang sahabat apa nakana sahabat kah saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan salah satu penyebab orang dibakar dalam kubur gara-gara suka tunda-tunda waktu sholat di juz 5 lembaran terakhir napil jika apa Ustaz ternyata nyata tamarina tunda-tunda waktu pas sambayangnya dikategorikan dia orang munafik apa nakana Allah Ta'ala di juz 5 lembaran terakhir innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalat qamu kusala si tojen-tojen atau munafikan tu nakana kalena natipu Allah Ta'ala padahal ia tonjin tipu kalena pun namentengi sambayang berdiri dalam keadaan malas bukankah orang tunda-tunda waktu sholat orang yang malas ya. Yura'unan nas sambayang iruk najini cini wala yadhkurunallaha illa qalila atau kama yang sikit dipangurangin dari Allah Ta'ala itu dikategorikan sebagai orang munafik tuh Bu. Ini senang kamang hasil. Eruki ngesing pas sesana tetena ada sambayang. Eruki. Ngapa didorong kamang asing? Eruki ngesing Ibu. Ini agak kasar gini bawa aku kapan nih pamupurang apa Ibu deh. Tapi lebaki alang rekong kulan tambangnya lah bu pirona. Bidakan ipilulung saya pirawa. Antu pernah pilulung, anjo pilulung, anda pirawa lah buah, persis. Angapa kan ini contoh? Astagfirullahaladzim. Kare, tapi ini gimana pun. Katanya aku suruh contoh deh. Ketika apa ngandri ni mai bugisi Mangkasar ya di alangireta kongkong kamu yang jawab nikana cini kisitang deh na cini kikarain padahal yang dalam hadis qudsi nyuku gapai ya kongkong ngapiro kamai yo tena na cini setan alangir itu ni saya serau rikubur gara-gara dia sujud mari Allah Ta'ala apa nakana yo kongkong oh kare saya bangga jadi anjing saya syukur jadi anjing apa nakana yo kongkong akan Allah Ta'ala angapa nusyukur ajari kongkong nakana ya Allah seandainya saya jadi manusia persis saya disiksa dalam kubur gara-gara aku sujud mereka tekare apa yang dibanggakan itu sambayang